Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Rashid Tube HD. Di video kali ini kita akan berburu mainan lagi nih teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mencari mainan di kandang ayam nih. Kira-kira dapat mainan apa aja ya? Yuk langsung kita cari saja. Cari dulu teman-teman. Wah, udah ada mainan nih teman-teman. Wow, mainan dinosaurus. Wah, ini dinosaurus jenis apa ya teman-teman? Kalau teman-teman tahu, komen aja di bawah ya teman-teman. Wah, ada dinosaurus lagi nih teman-teman. Sama-sama warna hijau nih. Wow, banyak sekali di sini dinosaurusnya teman-teman. Waduh, ada lagi aja nih teman-teman. Wah, dinosaurus apa nih? Kita ambil lagi nih. Wah, udah dapat 3 dinosaurus warna hijau semua nih teman-teman. Wow, serem-serem sekali nih teman-teman dinosaurusnya nih. Kira-kira dapat apa lagi ya? Loh, ada lagi nih teman-teman. Dinosaurus leher panjang nih teman-teman kali ini. Wow, banyak sekali teman-teman dinosaurusnya. Waduh, banyak. Kita coba cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi nih dinosaurus warna oranye. Wah, ada tanduknya nih, kayak badak bercula satu. Wah, ada kucing lagi nih. Wah, kucingnya mau nonton nih, lagi mau berburu mainan juga teman-teman. Ya, kita taruh di sini dulu ya teman-teman. Wah, banyak nih teman-teman di mainannya. Kita taruh dulu teman-teman. Ayo kita mulai mencari lagi teman-teman. Sepertinya masih banyak nih teman-teman. Oke, kita mencari. Wah, ada ondel-ondel nih teman-teman. Wah, ondel-ondel. Ondel-ondel di kandang ayam nih teman-teman. Waduh, lagi pada ngapain di sini ondel-ondel? Wah, kok nyampe di kandang ayam nih? Wah, ondel-ondel warna kuning nih teman-teman. Aduh, wah, ada ondel-ondel lagi di atas kelapa nih teman-teman. Lagi pada tidur. Wah, kita ambil lagi teman-teman. Kita ambil dulu. Waduh, susah lagi ambilnya teman-teman. Kita ambil lagi. Kita taruh dulu teman-teman. Banyak nih teman-teman mainannya. Waduh, kita taruh di sini dulu teman-teman mainannya. Kita coba cari lagi. Kira-kira dapat apa lagi ya teman-teman? Wah, ada ondel-ondel sepasang warna merah nih teman-teman. Lagi pada mojok nih. Aduh, ada-ada aja nih ondel-ondelnya. Malah ngumpet di situ. Wah, kira-kira ada lagi nggak ya? Kita taruh dulu aja ya. Banyak nih teman-teman. Ada ondel-ondel, ada dinosaurus juga nih teman-teman. Wah, banyak nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Saksikan terus video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton.